Untuk itu, kini ko dia ika reservation, gitu ko lah aja high court. Habakran halor ke reservation policy kabla don balet sha high court badmi ka jingkali na ka high court balai ba omdan ka roster ulaong bakani ka dei ka jingpen kenya ki kin don ka reservation. But ulakran ru halor ki issue kapur but ki wei ki baktai ki nong shong shnong ka jilla. Untuk itu, kini ko dia ika reservation, gitu ko lah aja high court. Mi kini ka jingkali wa na ka high court, ong ka high court ilam MUM ka roster. This is a gross violation of the procedure of reservation. The roster system is part and parcel. Ibarat sika tu yurti wada dedet kule itu ka roster. Hari mandada ika hakani ka states ka dum mule expai ka kata PU and now affect ko, it will affect the prospects of the Khasi Jaintia people, of the Garo people, and of the other backward classes and the general category. Kamtam haka kom wo yo kam yo jam ki kon ro yo ni nei bha ile haka roster diti itu haka roster ko to chinai ni reservation policy da ha pe biang na kan ni division yo ki ka jam la da chubo ki Khasi Jaintia da bon ki garo da dunai jimot ye kayong i ka tungkam ju jam i kna yo i u hap sange hadu da dapat i ta gi garo kata to ka roster system tentu edite kayi bo pun mi kani kayi hapden ki yong ila bon ki subtract bon ki kam om ki maram ki pana ki boy the boy must have ko ila na ko mi kani ka the boy daw mi in kani ka division yo ka chai bru ki yong ki yo ki clear ki clear to wa the present MDA regime they have not really applied themselves to all these problems the dambon chocho kam tam ko